abakristayo bashabirwa butaruha korera je bagenzi babo hamwe no kugabanaho na ruhanga habintu bibine ubwo bari kurabira umukwereza ubutumwa ubu buhigwe yo Reverend Deus Kampame uryo muri isawo buriso bwakiyoranyo mwebazyo umusavisi yo kushaba hamwe no kubatiza hakanisa ya Nyamirama Church of Uganda iri hansi yo buherezo bwa South Ankole. Saviseji ebire rimwe abantu nyamwinji okuruge shonda neshonda ababire bari bakareba bo kubatizibwa kwa Wilson Kanyesije hamwe n'abana be babiri babishiki ariko ayo butumwa bwo bwizoba kurabira mu kitabo cy'Abaheburayo shura 13 umushororongo gwi 16 Reverend Deus ashabira abantu kugumana bakorera je batahi babo kandi bakagumana babaganaho na rahanga ahari ibyo bibine bari kurabira mu kwereza. Kandi waga tukunyi no kumwanya gukora kuda bakakora ibintu byabo ugayo nagamba gukora nagamba kugira cyatwaraga ukora ki omuntu yabana nakora ugaya naho ndeka nakora ibintu icyo kubanza mutareka gukora n'abatabije ebirungi icyakabiri okwatira naho kumitizira muta umbimuyi Ogu agumize muyasima kandi yakira n'abakristayo base bataho mu kanisa ariko bashaka kugumana batwazaje umukanisa yabo mutareka gukora n'abantu ebirungi. That is point number 1. No kwatanisa umbimwine. That is point number 2. Ahabo kuba ibitamboke ibishimiza hanga wabura icyo kubanza mutareka gukora n'abantu bijiraki Wilson aje kirabeka yababatizibwa hamwe nawe basimire ruhanga kandi baraganisa nekanisa kugumana bakwatanisa nayo umuri buri kimwe oganye nakusima abantu mwena abantu bacaceji kandi abase kunyakira kandi mukakwatiraho avuko kunyakira nacyo n'ikimbabaza n'uko isimarahanga hagwizoberi simarahanga wabareta mwena simarahanga washikiriza izoberi hakubata umwana kitu kureka nimba bazarahanga abazire bitu ati nyo njyamu n'abazire bitu ahakuba umuntu yakwemera akakuha izoba ryona siba wawe akakuzana umwana nabari bamuzire nimba ashaka kumureke tubabana. Ogu asimira bamushagatire bona ahabwo kumukunda oganye nakusima abantu mwena abantu bacaceji kandi abase kunyakira kandi mukakwatiraho avuko kunyakira nacyo n'ikimbabaza n'uko Gwanyuma ya Saviseji habire hembaga ruhigura mishozi omumakaga Wilson Kanyesije omusero ya Nyamirama omudistrict ya Ntungamo kandi aha hakira abantu nyamwinji harimo ba Reverend abatari bamwe na bamwe n'ababurizi ba RDC okurwe mu district zitari zimwe enkuyanje y'abanyamahurira babire bamushagatire hamwe n'abandi bantu nyamwinji kandi aba bamusimire ahabwe nkurakorane yari kongera hihanga Kanyesije ngenda kushaba ngo kwateho niwe na Kanyesije nitumbagana no mu kigina kimwe cya Ntungamo Arsenal Fans Association konka techo chonka ni munywani wanje kuba umugigana yona modern vocational institute nesinga yo kukolesa abana kurunza mununga mawe takwenda kumutera rungaro murere konka modern akagitekaho ingerere abana banyu bafuna ubwegese burungi nabeshengereza ndakanda kuvuga ngo Ntungamo district mu buzire gushomesa abana bamaze senior 4 barha ijobero hari onduna mwana wanyu mama tamuherize abana akabagurujura kandi ari n'abashomesa barunze umuronga numuze ko ari mwehene Mbwenu Wilson nyenda kusima kandi nyenda kusima na sweetheart wawe mama webare okwikiriza Wilson akaba umushije okuyana icyangaha coreka ngo umukaye ainubugabe okamuha chance ejo yaba umushije Wilson yayongera higana rya Kristo
ya Church of Uganda nakitokura mu kintu cy'amani kandi Wilson we bari muno kafaniwe nafaniwe banjanguyo no kore byawo umwire bwawe kubiyagamba kafana we byayaka ubwo mwire bweye ayizira tati ishaziremo nyowe nka Wilson hatariho ki umuntu umugenere. Wilson Kanyesije no munyamahurire kandi niwe director bwa Modern Institute of Business and Vocational Studies in Ntungamo, Modern Television kandi hamwe na Modern Cultural Dancers. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television.